Galayachan national media activin ikolu devin ibankar ho isovin frontline la buffer zone la ipan mun ho zau se hoite ni kaps so hindi iloi media chu face bowling hinai thuchin sepi ding ai la amun ta on the spot khela sepi ngai pui ga tinom on the spot ai ko lu ta hil zong le aning khana defense line defense position ho do salawa amalang hilo anung lang background to backside hitting athua brief thoding ke ho pan hilaya hin ke ho himlet thal nei jong ke povin ke ho self defense akiveng bok hi hamasapenen pai piu kathit pathin kathang wa en chuteng le the bridge anavezo se tunitha ikholin video hele pu lunpu kipgan lunpu kuki news tia mi tampi ni ne he no ama he namsungawa ama akona he pachom na tampi ni ho chuteng le social media khang hi thlona social media man cha ding dan ama akona enangai divintin ama sapenen pu lunpu silaya holim khom the dinga phat hoi imu thlona nang nom jong na phat man tam ta nahin pi do andai muna holim dingan nahung zin masapenen the bridge minen na chunga akipa thu kain sen pulun punang amasapena nei sepi diu chu social media khang hi tolona social media hi society wa e ho context asile e ho cookie society adinga hi social media hi aphat na hi tamzom asit na tamzom ji chu social media chu information ki mugang na aban le misinformation jong ani ni ai chi khom hen so ting le social media khang hi to thon chun mi zo se hi reporter hi mi zo se journalist hi na khang ai ta e chi ho ai to anang na to hi pi ke ba lo na mam ti chu ncp opening remarks ibami the bridge in hitabang phat phai pi zin the bridge in ki pathu phungin social media hi apachum na tamta aumin IP le apachum na lampang chon sevetin chule poison ang kidong hojong chu aboncha cover bolthi chan chu hin bolew hen pantin social media hi tulaya dinga ki het tu na dinga agang pen le apachum pen ai nei khatche hi social media ji a hi gamla ta khat tilsu khat ahi loai le ki het tu na dinga lom khat chu ki het tu na ki mang nei e hon tulaya social media ha man cha pen hi ahang pi a saying WhatsApp hi dewin aban le YouTube ho hi Facebook zong chu hi na in ahin la ahang pi akimang cha he mang chu WhatsApp he ahin la WhatsApp ma thu so kim ho zo si ko adi su hil ahipon kharin lungel su to ahin sei mana forward ki bol jing I changeya ta ham zo ham khulsil na masalo verify ki bolwa itia forward ki bol jing ita bang hi WhatsApp la thangin easy chun WhatsApp ki mo zo si ta san the hi be se kon ichi social media to keima panla dan ehin do je chun neu khanin selem WhatsApp la breaking news en lang ip zong le tu so la so ki mo ko ke hin news site mai ka mo pan sa lo azi chu ka khol ma sa ne ka vet chit ma sa da fact finding ding dan ham thu ki so hi ata hinam evidence uminam katidan so ata amomong hinam ip heading nam pi heading a phol tha the ding hinam ti ka khol ma sa ji cross check ka bola adi nai ti a kamu ho box ken phone cross check ka bola mundanga kimulo hospital songam lo so ka so nom lo hin thing da se ding aji chu ki so do hen lang a WhatsApp news boni hen lang a he mani khale ti hi ha ta ki ven hi thu di lo khat nam pi heading in phone bo ding ti hi
ka dei lo ta kha ni amonga WhatsApp a thung ki so do ha jong he di hinam ta hinam ti jong het chin ma salawa forward ki bol jing hi ken jong pha ka sa lo hi le social media a ki het tu ni nga nei hi a pha chu men tu chunga le tul thu en lang ipi thu hi jong le nam sunga ki het tu na ding sule panla ding dan mabana panla ding dan hen lang sule ipi hi jong le ai hon tu le tuai man social media platform adi seda YouTube ho he ipa chum bi ma ma jing men aji chu ai ho ku ki cha te hi media house khat le ni nei jong le hen iche naw gam sum pum pi ho be pon media house ni ho hi within a district hi jing in ki sei hil zong sei hil lo mai the betsana ec network ki le within Churchanpur district na achong chu whole Churchanpur district lo he it's a town area hupsung phabe phi a cover he iche naw zo si hup zo lo it's media house so local cable ho hi ai ho ku ki chate chen zo sia hi lo hi je ku ki chate chen mun zo sia i ve theding on India sungen lang Myanmar hen lang Bangladesh hen lang sule US hen lang London UK hen lang helai mun hi zo ku ki chate na zo sia wa ki het tu nai man chau ki het tu na pi pen hi chi YouTube hi hi ai YouTube hi khat a ki kho sa YouTube ma ko na hi e ho hen thu le la ki het tu nai nei wa on la khom ding dan sei khom na chule zat sei khom na ki mang hen Zoom meeting ho a hi ting le hen mi khat le ni bo meeting a tam pe na mi som ni ho meeting ki bol ham ma mi pin ke lo ta YouTube meeting le worldwide hi YouTube na zo sia min ki vet he hi ze hen chi he social media la ading in zong apachum penin ka gelen chi ji a ken zong social media la zong is YouTube hi ken khen khena YouTube mangcha a ichi tu so la su hai ka hen sei pa nei tu so la su ka hen sei pa na zong hi so thim ta sang ni le som ni le khanang so hi ta sang ni le som ni le khat imfala kum lai hin chilai hen kana panin ka hen bol zom pen tu chan ge hi ken chi pin WhatsApp news la a hi lo le social media platform chuma lekha ho he ho chen tu so la su ho wang su i he su naw me ahin la lekha lang ham dang pau dang ho hebe selo sa pau kol pau sule pau dang hebe selo ho ding a chen tu so la su ho hi het na hi apat zebji ji hin hi chi ho kho sa na za le nu le pa te ho pau dang hello ho ding ge kho na za la hi ken ei pau wa news se kana pa hi ki pau ai ho sunga hi ipiham bolding tamta na lai media house song lin ta ai nei ngai a hin la a ki tong do zo kon a bol do zo yum po hin vetstanen cable network ineo tc network hobang iche naus gam supum pi hobin bol do theleo ki pa am de setting hi sutile khan to ma chal na zong hin tin ki het to na zong hin tin ai la chu a bol do ma sangwa ei hon iki het to nai man sa au chu hi chi hi hi jingen YouTube platform hi in man sa jing sa bang wa hi man sa jing diu hi hi mai tin chule abula nain se pen hi ke pya pan la dan chu pa web kan seitan YouTube news sung ki su ho hi ke adang wang su in se da tang tin ke man ka su ho hi adi momong cross checkable adi momong nai ti kain su ai la chan ya pan kala anu nga jong khat le ni hi i saying ham adi lo zonum theina lai di 100% di su hilin ti zong ki thelo ji su tu lai hi AI zong atam ta adi momong hi tam ti across check bola adi tai te sei nunga zong su adi lo zong hi theina lai ai la ka tu pi pe ni adi momong ho bo su do ding mi pi ho head sa ding ti hi abula ka sei bang chun WhatsApp imu khat cho mo phone zal jing loading forward mo bol loading
di mong hinam ti a phot chet ma sating ti hiwang suken zong kadein hi chan chu hin sei poring gatin aban wan zong i holim na lai ding hin na enge ki pa me pulun pu kichi selen chan chunen sen anjo introduction part na ka hai mil khat chu pulun pu kuki tu le tu a kuki journalist union na president atu jing la hi ti chu a founder zong hi chu ting le founding president hi ti chu BP te enai lo hon non ne di ba tha kan vel se hin tin tu nana to na thu in ga sei le han pulun pu nang hi EPR ko na hito banga nam sunga news lampang a platform naman pen chu chu metale EP avat na mu a hi lo le EP in motivate na bol ham chito banga news ho hin bola to banga nam sunga thu poi mo ho thu su ho na hin bol pen hi EPR ko na hong kitil khowa EP in na hin bol sa ham na ipawa chu a thing je ne thim de kata san inge he nai ki pa me ichi hi a hi le ha adang hi pon sang ni le som ni le khat February ni sim khat ni kho hian Myanmar gam sunga military coup mo me democracy leader Dong San Suu Kyi holoi hi amoloi house arrest in hin koi president pazong house arrest in hin koi NLD leader ho zo si hin koi Myanmar gam sunga mi pi hon ki phin na sata hen bolovin Myanmar gam sunga jong isu pi sangam ku ki chate mi tam ta cheng hi zeu hin I etina devem ti khachu pi ham het nom na kine hi na kas izo ka se bang chon ham dang pau dang he ho chon English channel hong ki ve a ki het he a hin la nu le pa te ho a hi lo le ham dang pau dang hello hoin Myanmar gam sung boina thul he nom a hi ala het he lo video a ki mu se se asu kim lo hi je ken zong chiphala ya chun Twitter a kitin line Twitter a kona news la khom the kala khom international news so kana la khomin this is on translate ka bolin e pawa kain phone pane news kong ki pat na hi hichi hi a hi penin Myanmar gamsung boina thu ho a hi ki pana cha hi news kana bol masat pe na hi in daily news sitia ka het khi lowa hi le social media daily news in pan mo sa pen hi kahi ka kiti ka sei khelela ki het hi moite 2021 March lasung hil akilomen ken ka bol hi topic discussion hi po ke bol hi news reader hon news asim mong wa ka bol hi news si kizi ha a news asima ka sim thoi analysis ki bola hilawa hile ibham topic discussion ho ki bola ahi pon ke bol news momonga kasim hin ichi Myanmar gamsung boina thu ho zita ta hi inam sunga hi ibham online a news platform khat omlo apoimoy ti geljing puma hi chi kana pandoi man thei ta in wangs kana bol do pon atila bolson ngai thein jong son ki sei do pon a hin la bol thei dan nan chun kain bol to pen tukum sang ni la som ni langa tuni khut chana hin hi chi news se ken chi pin bol thei dan dana ichan hi yong pho he ti ka sei no me ki pa me pulun pu social media influencer khat hi na misinformation ho hi responsibility hi nala aziam social media influencer ti ding ong cha chan ka se influencer kiti jong le ei hello dong mi tam tom na lai ding na ji chu social media ai hon I kho so youth so khang dong hon a kho so hi event ai la thu so la su hi be se lo ei hola a chi pen social media platform la chi pen Facebook I bola Facebook chi ham de reels a hin chule I pi ham man lo be a discussion ho ai lo ai le thu man lo se ne hi atam deu in na khang dong ho thanok na the hi tam ai thu so la su lang ho hi
tu so la so lung lut lo ho in adon lo he is in social media influencer ka ki ti ding long so biham ka ki song le ke ye he hi wang sa thang pi a he tu so la so lung lut jep ho he de chule misinformation lam pang hi se ai le misinformation hi chi chu adi poi chi thung ki se he di poi hi ti zo a hi tia shading hi zo chana pan kilai ka sei bang achon thu so khat chong so ting le adi lo khat bang chu en adi ki khol do a news item ma hin ki pan sa a hi lo zong le live YouTube a live ki bola thu so chi thu so chu hi zoi ti khat chu ki sei zin misinformation ho hi thei chanin abulai sei bang achon the thang loading information di lo ho hi iti a the thang beksana gale tulaya ahung kun tawve gari hizare nong kun ve ai ti ve khati ve ti na me chapang ki sulung neu be cho information akichi ta la hilo da bang ho misinformation e hol ahin thang di sedin di seta galai ta chu ha than di sedin turbung zone ai lo kang bai zone in hizat hong ki tol tawve ai lo ai le gamgi phai zone in hizat ki tol tawve ki tijing ki sei jing jing no me chapang ki suling law jing jing ti to bang ho hi thi chanin wang su ki bol dale phantin thu chi ni he na hi le amo building amo pathe lam kai ho het sa theding alom ho zo het sa hena vet sa na senapati akun ai lol mauget akun in gari number descended a me he ho hong to vetia social media ong ki the thang ji cho social media ki ji chu mi chop lop chop phai zatin namtin namun hiya chi thu go ho confidential ho social media an thia tha le amo hon jo hezita ipi phat chom chi sanga chu chi ta bang chu he na amo pu the ho heading alom ho thu go se pi the ho jo su se pi ding vet sana kain pi he bo na thil khat i dei khat chu social media mo ki thia thang the lo ken jong nam pi ading a phat chom khat chu social media ka mo se sanga ai lor ka mo the thang sanga chu ipi ham responsible mi khat responsibility la thei khat lu chi chung changa amo pu khat chu ka sei pi zo a chu phajam lai social media hi to ogun zo mo sei sei ding hi ken wa chu pha ka sa be lo chule social media anam lam kai ho mawana to ogun ho ido aji ho zong hi ki ha do be se da ai wa ki do ki lo le mi pi ho hin lam kai ki ta san ki lo apoi nei chi lam kai hon zong a sei jep ki lo le mi pi hon ta san ki lo a ha sei be se le ipiham confidential thei talo secret lo ai lo thin lo ai to gon chu lo lingen ti ai le ipiham I to gon chu mi ne het lo ngai a bowling a lo mo heading a lo mo bo ne het ngai easy hen mi pi hon jong heading a lo mo min het thei lo jong min social media sei do thei min sei do thei lo min easy hen lam kai ho chunga ipiham lam kai ho kam akona sei do sa te de ding good ho jong hi good da te le a hi the chanen good da le han phajodi ham ti hi ke gel dan na chule I topic in lut ki le to di lo thu ki thang ho mai mai ho hi ki le phla sa po iten itia kharin whatsapp la message in forward mana mota sandi poi ilong thia hi le amo pulam kai omin agam kai lam kai omin mo sa dong ai ten ida bang thui ong thangin ata hinam tin dong le ata azo chu lam kai on in kholun tin ata chen se pi deu e ji chen thu di lo ki thia thang ho po hi lungling lau po hi tin chule e hon jong thia thang po te thu ta jing cha cha bo hi iso bisangam heading en thia thang oi te ti ka se no me adi hanzo a nam lam kai ho sei do sa te te na ti le adi zong adin ke yong them khat long khong ki manen na abanen news channel ai ho society ai news channel bol dang zong hi mi izam khat yum diu kata sanen na ama ho news channel to nanga hi pi akiba lo na
a unit na nga pen a unit na ipm oi lo le amawa chu EPT nang ball pen to mi ball pen chu pe ki ba lo na ip ne nam a difference a ball zo si hen a zo sana a level base a ball hin na ken zong ka level base ka ball hin ka zo sana a head na chan ka ball the chana ka ball hin loi pai dang hon zong hiti a chu a head na chan a ball the chana a ball hin ke ball so phai ka ti pon am ho ball a sei jong ka ti pon a ki ball zo si so phadinga ki ball hin a hin la miem chu head na chi na ki bang lo hin ke sanga thim zo ching zo jong mi tam ta om di mi tam ta sanga jong ken ka head zo jong hiding pa thinin head na chi na chum me ti silam pang chu chum mi ta le ke ball lan chu ke hin morning news evening news ka ball in jingka news nitha news tin ka henin tilha sata awang hi nisya news ni hin ki boy pi hi tilnom lo hil chule whatsapp la news ki mo chu ke hin ka mo su do jing nom lo ka se banga chu ka khul chen masana adi nai hi mong nai ti ting le bo kain su do ji ang pi hin ke hin international news ho hi ka ha boy pin kan ha boy pin alo thelowa ai ho local news so heading walom ho zong hi kain zaw sa ji thowe ai la ni sia ka news a hin veleo hen Russia Ukraine war 2 chule Myanmar gam sum boina 2 ho Israel Palestine ho ki boina ho Israel Hezbollah ai lo le Israel Houthi ai lo le US to Russia US to gam dang ho ATI international zum chang 2 ho ai deu jing loi le pai ho in zone it is on a ball thowen a hin la tu lai hi ka ven hi le news channel zone hi izanam khani nei do tawen ki pawmin khan to masal na khan hi hi news channel nei ho hi WhatsApp news channel se hi loading in i the hen lang upgrade ki bol zo hen lang i biham local cable ho bang hila khon media house lin ta khat ki so do zo le ti su ki nom he a hin la ai chan ge thun na dinga chu sum le pai tam ta zong ki seng ding in le lo ki zo zong le ki bol do lo mai thina lai ine la go ina tit lo ki bol do ta ma zong le lo thing ding hinam ti hi risk percentage sang ji azi so he population in zong mi zari popo population it hom na bana wachen ipiham kidop hi ila samogen iti ozi hen koi manjong media house lin ta sim nom che ki jong le ki sim do zo lo loile pai ho panla na wang chu hin sei tha dang kathen ke panla dan chu chi chu hin chule video khat sim do na ring hin news in la khom recording bolto editing bolto sule YouTube upload hin bowling at least 3 to 4 hours se jingka lang le bein ni thla lang hizat ma chu ki chu be sun kala yon kala na eima inna sule kin le dong ki ho e hin ei ho chu kin le dong hau te hiwin khan kunun khu tho na ding tam te hiwin sun kala a cho chu ki bol man ham jingka ni thla chu to so bolai ki boy jeng ai pathin luksit zalin pathinin damna epiwin news so jong hi akizom jing thein jingka ni thani usi zo chana 1000% a he bolte ding ti hi tup jing khat ka hi ke hin thasit mana bolo jing ai lo le khat to kilung nok mo mana bolo jing hi lo hai le mut down ji a bolo jing ti ke ma gyal na pang lo bowling su bowling hi je ge jong le ka chi do ko ma kong vai ge kha ka ge kha jong le a ge dung zoya spen ball tho thua abang le zan nidan som a ken ha do jong ji ni sia news ngai jing ho anga le tuna biham nga khoma phun jong hi tam ta kum jong ji aji su e jong so biham media house so mong banga exact time a chatlo zo ki lo je
i chang se a bol ki ji hin phat changa ipolo zolo kum jong tam ji ji hin news an ngai jing hon jong nei he thim liu chu ka tep na no ma hen news si bol na wa sat na tam ta jong ki tu en gen theina tam ta jong ki tu en a hin la aki mu hi nam sunga biam thulela he ri chibo hi phat chum pi en sule pa se dinga wang chu i to na to ki kot lo hi la hen phachom lo hi la hi ti wang ko se no me chan chui pon hen ki pa me pulun pu ale to abana ka do nom ki chu social media khang to lon chun YouTube ma hai am dan chu revenue ho jong them ho ma hai le ai cho focus na jong chu hi mai the elo le nam sunga aphachum hat ka bol do khale tia lungel long hi mai the competition hi asang ma jengin na e ho inam sungwa society wa ni bet na ai jong le YouTube channel hi ani ni na ki bezing na ichi chu competition ong ma chu to anjo anana se ho responsible reporting na authenticity ai lo affect ta mo nam genuine lo ti ta lo subscriber day man ai lo views day man na chu amu mang post jing jong chu te ding ai in na ji chu mi tam ta hi ji chun tam ta ti chu society wa chu to bang langa ki pi jong tu tam ta hi ji chun hi chi ho hi ep nang iti mu dan na ne a chu ting le ep advice na bol no ma ki pa me ichi hi ken jong ka gel kho kha de YouTube ki ti chu sum ho na dinga i gel khil dio bo na ki nei zala hen ki bol thu ken news ken pat laya jong hi sumuding ai lo ai le in chen sim ning ti hi panglo hi len ke ma subject a panglo hi chilaya hi ka se banga chun na kana to na lai sun ko on ko ma news khat le ni kala khoma break kum la le ka la khom zia order news hi kana bol ji bol the da na na ki pa nei YouTube mo he sumlo na bol thi le ho hen I lo thin lo di ki wa na khami lo hi le is sun YouTube profession in nei nge iti ai le English sam ai lo le Hindi ham khat be a medium hi sap ngai ei power YouTube running ipiham livelihood delna mandi tiu le wang su I bol khel diu ti jong he advice ko bol no min akhat na suleni na views munaring a hilowa hele channel engagement a hoina dinga unverified news ham a hilowa le mi thanup na thei ding sei ham a hilowa hele a hilo be khat ga phun do ham headset lo khat mi sei khat ga sei jing ho chu angai hi pon news channel a hele news channel chu authenticity phata maintain bol ngai phata thu so ding se verified bol ngai phata ati mo nam ti a kholsil ma sat ngai a chu chu bolo hila WhatsApp laung ke so khat chu mo sim tha jing chu thili thelo ichi bol wa hile ipiham media ethics to kikal a hi jing se jong hilawin ipiham e ho nam pi adinga jong ki bu thla na pi pe na hong pang theina lai gali tu lai di se da chun ipiham thu chin lo rumor so po ki small so jing a hilawai le het che lo thu ho po WhatsApp media la athang ho po YouTube la ki su thang jing jong tam taw mi video lui ho po circulate ki bol ki Facebook akona download ki bola YouTube am ki ha do ki atha dana ki bol a hi jong hilo misu lamwai na ding a hilon misu linglaw na ding bep sewa ta bang hi bol jong hitam ta kum da lo he ta bang o he a hi thizana bolo phai sule video khat mi pi headinga ipon do no ma hele a hi the chanen watermark khat wang su ki koile te yom vet sana nim pena sedinga tu changa chun ukrulanga litan thangla a ho khan committee on poppy eradication ki ham khat a minchet wang su ke ta boy
ไม่ให้เป่าชอลอยคอมมิตี้หอจันไม่ให้เป่าวินวิดีโอคลิปขัดอ่านเสียมือวิดีโออ่านเสียมือวินไม่ให้เป่าทอวินมีหอขานี่เลยหาร์กี่ก่อยหอชีกี่ก่อยหอสุทางปีนาวสุงอ่านสูดเฮจินสูดอนาวฮีตังคุลังหอไม่ให้ลังหอเห็นตังคุลหอบอลดานะตังคุลอนหอโลลาบอลดานมาสุงกี่ทางนี่ตาจ้ะไม่ให้วันนี้ที่อาจารย์สูดเอาตาจ้ะอีพีเจนเอ็มทีเล่วอเตอร์มาร์กมาจงลงบอลก็อีจงจีวิดีโอที่เซลล์จีเด็ดฮิซาดนี่เห็นแค่หอที่ดาวงคอมมิตี้หอนี่จีน่าก็ต้องเวทีจงลงวันนี้คนที่กิสุเซนโลอาจีกิสุเซนที่ไม่ใช่บอลเซลล์ตังคุลหอบอลบางจีเอ็นเอซีน่าเอ็มหอตังคุลหอนจีกุกิหอโลอีทีนสุเซตปีเวกิที่สุดที่จะอาจจะมีเดียให้พาให้นี่ทีมันนะอีบอลขีลาให้เลยอีทิลพอบอลต้องจะมีเครดิตจังจริงอาทิลพอบอลจะไอ้โลละอาทิลบอลอัตโอกุนจะเครดิตจะซาดังนำดังหัวจังตัดตัวส่วนทิลกีบอลบางจะแต่บางอาจะจุงอาทิลเซกีบอลขัดไม่เลยฮอนอินุไม่ฮอสุเสียทำไม่โลเลยมิลฮามฮอจุงอาขันเสียนบอลฮอบางจะวอเตอร์มาร์กโลวินเมเดียละไอ้มอสูดอจีวินเฮจีไม่เลยฮอจะนาร์เรทีฟทีมเตะอยู่มีอะไรนาจะเซรามวงเงี้ยอยู่เฮจะจะอามาไม่เลยมิลฮามฮอจุงอากูคิดว่าจะหลอกได้น่าเสียทีเตะอยู่นะโจเซขอสรุปเตะอยู่ไอ้วอเตอร์มาร์กเขาจะเตะไงที่ตรงนี้ก็เสียนมอะไรเมเดียละไงเสียดีเลยเสียดีตามมาตามนี้เห็นไหนมาจากสุขีนี่จังเลยเมียกี่บ่อยปีนี่ทุกส่วนละส่วนกี่บ่อยปีนี่กุมงาทบังฮิตนะเมียละไงอิพิฮัมจันตะเกย์จังเลยพัชมปีเกย์ตันสุดเลยที่ลุมดานหัวบอลลิงหัวฮีเกย์จีนหัวเซลฮิตเลยจังกี่เวียนที่จันนักกี่เวียนอ่ะ government ลุงลำฮิโลเบสเสียดิ้งจังกี่เซนอมโลสุดเลยนี่พิฮัมกัทุเสียเห็นกันน้ำปีกี่ปัลน่ะฮิคดีมที่แฝงเกี่ยวใจกี่อุ้มหินอีเห็นน่ะซาดงซูอีกี่เห็นโมสักกุมจงทำไมทุสุจูมินทุสุจู evidence เห็นมันนะอีน้ำ counter น่ะเห็นมันเทน่ะไรเบ็ดซาน่ะตุ้มสังอาบอยไลต์อาจารย์หัววิดีโอมังสาหัว counter น่ะกี่มังสาให้ทำตาอันนั้น narrative เสียน่ะอันนั้นมันทำตาอันนั้นที่จะให้วิดีโอหัวให้เสียมที่จริงเท่าที่ตรงนี้ก็เสียโนมันส่วน sensitive area ให้ส่วนเห็นเลยทั้งอินเนหัวที่จะน่ะให้ social media doสาลาวดิ้ง frontline หัวจงที่จะน่ะdoสาลาวดิ้งอีปันมุนหัวบังคับละหัวจงdoสาลาวดิ้งสุขีเล็กกันกันเสียจริงขัดเห็นกาลายจัน national media ที่วินอีโคลูดิฟินอีบังคับหัวสาววินfrontline la buffer zone la ipan mun house zo se hoi te ni kap so ha di lo media chu face bowling hinai thu chin se pi ding ai la amun ta on the spot khela se pi ngai poi ka ti nom on the spot ai ko lu ta hil zong le aning khana defense line defense position ho do sa lowa amalang hilo anung lang background to back side hitting athua brief thoding ke ho pan mun hilai hin ke ho him let thal nei jong khai povin ke ho self defense akiveng bo hewin ti apan kala hewin ka ke do piu me le hon hi ti ai bol je wa kiveng mai hewe ti athua sei thoding ho chen bang kharai ko lu do single barrel vet sa o trends ku hoi vet sa o escape route hoi vet sa o ki bang karu dan zo si vet sa si chu defense point of view wa sei di hile di lo hil jing hitan holding a minus point khade ka ti moment ji national media lang ep media and international media lang koi media jong ichi defense position wa hi ai thisanin vet sa apotin do sa apote ti jong hi ka sei no men ichi I video chumang cha min to gonen ki simding plan en ki simding etek bol hi jong le hi cho dung zo ya chumin an ki simding la ya hi pang hiu le hi ta siding hi ta umding hi ta bowling mi pan la na ding thei tam ta in the ball the omen so I kho ka sale ajengen
DCI media selesa ne ding ho jong ching thei ten tu selesa aboloitin ithil nei ho jong media la in mo pho do pho te ti jong hi ka se do no me ki pa me pulun pu bana hi cookie society hina i society hi reformation ngai cha hin to ai sim phat ding sim tup ding hi tam taw me hi chi a hi media and ep role ani ki pa me ho society sunga hin media through a sim phat thei jong sum nan tin jong lo mai the ai la sim phat thei kha le ti hen ke hon jong i chan ge ham khanin pan kana la cookie cso tam ta jong kan ki mu pi ven lam kai tam ta jong kan ki mu pi ven pa la thei chan pan kana la oi ke le kloi ha hen ka pan la zalo wa jong hen apa chum tam ta jong umin tin ai la apa chum ko bol do zo lo tam ta umin tin media hen iza kai hi agop hom the ahin la media hi e ho hen preference people we katin hom media hi importance song ipb se povin media importance ipo ngain media hi preference song ipo ngai katin hom hisiteni hi ala samjep na lai e ho society ka kal sun now hi ka ve na hi le siteni hi ki wat jep ka se media ni chani gain ki kho sa jong le hisiteni hi tha samji hin lol hin ta ta yum thei pon vetsana saying example khat ga pilang ho na tong ho pastor ho evangelist ho en thagaw mang thai ding so ngai lu da zala hin pathin tu i changgen sei pi jong le asang ding pathin kisan ding minu mi pasun akisan lo wa hele phachum lo ibanga chun media in jong thai ti chan ki thaya to thei chan ki tonga itit lo jong ka ki sei do ai I say no hoin ito say na asa lo ai lo ai importance pelo ai lo le media ki su preference pelo tabang ho hi chima akimuji hen media ichanin pan kila jong le phachum ding hinam ti hi kagel ko jong ji hiji chun nam sunga he media jong hi preference jong piotin so le media poi mona ai importance jong hi atha ben gel do ki de ti jong hi nam kai hole mi pi zo si katep na num kit hi ti hen nang i chan chu hen ki pa me pulun pu atwa bana ka do ki nom chu cookie journalist union and form nang lam kai na team ho to na loi ho to ti da na develop ti da khan to na khat step khat dikal be naw khat jong in society wa kan ki pa pi in ama sa pen ai cha kan het nom chu ep 2001 na pa na hin thil nen bol ho a hi nam sunga hi to nong holim no ji ong chi nan tin ep avat nam mu a chi journalist union form lo appoint mo na ep atha sam na ep na mu a ep motivate na bol ai chi nen form wa chu tiang le chin atup le doi le a function ep ham ti ho chu nin cp ki no ki pa me chi hi bihim ki ti chu society a hin ki ichanga phathe ki lo thu so la sui bol na he apha ka se ki ti jong le khadinga chu aphalo ni thi ei ku ki chate phatchum na ding jing i sei na zarang nam dang ho bila thol lo ding i sei do jong ding ito sin ni jong the ito phat ni jong the echia idin piding il hamon ding tingai chai na khatna ani na chen namna to yen lang media lampang helang ipin hi jong le iki thu khoma ito khoma hi le
masal no men khanto masal no min ilunga lien ichanga to sanga cho ikithu khoma ahile masal no me ti hi gelzing puma ichito go no ai ki siam hi ahin la chi chung ahin momentum ta hin kain bol num pon tunila ichan chune hi sa tin bol thei chan chu ki bol le hi che hen sele sa jong tam pi ome ei ki pa piu tam ta omin chule i pi ham alhin lel na tam ta ei pho do piu jong ome alhin lel na tam ta jong om nai aji chu media lampanga thiam na chi na sang ta ta nei jong kium di lo hi membera kila ho khatleni diploma chai ai lo ai le media line na lu chep khatleni chom nai a hin la chuti ta a zada namdang ho banga media lampanga qualified ka wangsu akyum pon chi je hen thul chi lampang hin ka ha sei nom pon hi chan chu ani sa mai din pasai banga chun chi aki sim lo na pi pen chu nam sunga khanto masal na omna ding media lampang khanto masal na omna ding sule national media ho ahin international media ho ahin ahong ting le ei ma ho i team thu ho asai lo hilu zong le thudi be chu em pon do pi theina ding wa ahong ho chu tun nagina ahilo ai le ga kai hoi le theina ding ngai tu na zala chui chi hi ki sim do ai hitabang kiloi khom na hi inam sungwa anum khalo hi inam sungwa anum khalo ji chun galetol i hin nei tawin hi le media ho ahungovin infal base media ho mehlei media ho asei ho chu amahon hitam tin asu do jengwin e ho thim thu chu kisu do khalo hitabang hi kiloi khom na hoita anum hi le ise nawgam sum ang building le hoite in ikilon pi hen lang ki guide hen lang ithiam thu ki asei lo hil zong le thudi be chu sei do hen lang phung do le ti akidei be se ji achu i het nen ti hi hen lang i hi na in zo hi zong le ichi kiloi khom nen ki siam do ai ti ka sei no min saying he tam ta omen si chung sang ai ahin la twin la ai hi chan bo he an sei te ki pa me pulun pu aban hen news hi jingka ne tha a nen bol na hi sot nong sot lo lai mai the sot nong sot ta mai the in ke chin wang ka he pon ahin la cha khain do nom chu nam sunga he nam mi pi te mi asang en nang ma news hi anasim anave anangai a hi cha hi ep society ai ep phachum na ani yuve kana to akun hinti seithe namudan nen sepio ki ba me na ki tong hi mo se poi ti ka se no me news can bol pat ne hi ka sei bang chut kum nga hi ta news and ki bol jing lai hin ga le tul tam ta in hin hlutawin ei ho sung in zong gal ahung thlung tan ei ho sunga gal hong thlun nunga hen thu so la so he gal thu hen lang panla ding dan thu hen lang ipi thu zong la sei the chan ki seya nam sunga panla ding dan ki to ding dan ai lo le thu so la su ho gal thu le la ho ki seya thu so ho ai hena thu so ho updated ihia hile bim khatsu ipiham ihetna atam chana chu khan to machal na me cable network ho he thingthang la in jong athum po hiji chun tu so la su henom ulenaw tam ta hi hiji youtube he news channel ho ki bolo hile tu so la su hello ding mi tam ta yum WhatsApp la thang ho hi ki henan jing zong le WhatsApp zong choi lo wa sim thei lo wa ai lo le WhatsApp la kho sa be se lo tam ta zong thiu mai
ที่ตะบังหอโซซีหินทุสุกิบอลจีเอ็นทุสุละสุเฮเทดาวินอีวาโดเลอุเลนนาวมีตัมตาทุสุพัดจุมปีอาทุสุกิบอลจีอาเฮเอกิปาปีจงมีตัมตาอเมอีสิทุสุเฮบ้านในจานกิบอลเห็นดุนยาปีทุสุมาอบานเลอจิงายปีอุมากิพินัยตะบังอุมาไอโรเลเกจซีปันละในเห็นลังกุกิเสียโซฮปันละในเห็นลังstudent body hopan la na hen lang chule mel ma hopan la na hen lang ipilam pang hizong le ban nei cha jing ka ni han ki sei pe he ji a he status so mi zo sin he the hi chi status so mi zo sin i he the ji o hen chi do na mun tam ta e ki pa pi mi tam ta e ngai lu ding mi tam ta au min hi chi he ke ma personal la ka phat chung pi hen chule zat ka nam mi te ho gale tul thuin thu dang dang hin mel mo to ki ka thu hin thu tam ta up to date a au mu hi chi hi alo hin na khat hi tin ka sei no me ki pa me pulun pu nan sei ho chu adi su ke na di thema ma yen anangai ding nanam mi pi ten no aphat chung pi te deu ka ta sanin tu hin a chai na en EP vai tha na thu concluding remarks nang anangai ding ho ahin na news reader ho na news ngai ho ahin na nammi pt ahin koi hizong le social media to kisaya EP vai tha na thu thumop na nei no ma ki pa me ai mi ho hi ikilung khat le awen ahin la kilung khat naw hi not up to the mark katino mena chamkim buling ka sa zo lo chule tua ipiham ilung tu bo UT legislature he ibon chawin de yo ahin la munate te ringin kenzong panlange ti hiwang so mi alasam ama hon bol nan te ai lo le hin ngai tu na win te namlam kai hon hin ki boy pina win ti hi atam thimin chu ti ding hilawin lo hin na dit nei ding chan ding itiwa hele wang chu mi pi hi iki pa thau ngai mi pi voice event le lam kai thin le na sei ai lo le lam kai oi mona lam kai chunga ta san le na lam kai ho thi mo chan jing wai ni lo mi pi ho jong he ikigel phan ngai lam kai chu mi pi be ya mo se lam kai chu alol hin na ding a hat zo na ding ama chal na ding a chu nung thum ngai te sion sung pi chu sung chai na the sung pi chu sung chai na the a the chai lam kai ho the cha ding mi pi e hon lam kai ho I the lo wa hi le lam kai ho chu hoya ba ma chal ding e ji chun mi pi ho jong kigel phat diu he katep na no men chule media jong kho sautin media importance piutin media preference piutin media mi ho jong hi ngai lu hitin apol khilna a hilol a sei khil ham bihem ki na lai hin I sei khil jong umai the I bol khil jong umai the a phadinga ki sei khat chu khat bila tholo jong umai the a chiwa hi a hoilo na lai chu ki za mo sa wa ki nung thu buwa ki to sodova ki the tu wa media mi ho jong hata nei to so diu hi kain tim no men zalenam na to na hin thal soi ho bo hi zalenam na tong hi pon media ho jong hi nampi adinga khum pi khat het ka ti hi di hi ka sei do no me hin nampi adinga pillar lin ta khat a pang hi chi media jong hi is it chun media importance le media preference jong hi nampin pio hitin namlam kai hon jong pio te ti jong ka sei no men kidem ki sei sit hin apading khat jong su se theyan nampi adinga gunchu ta ana tong khat jong su kidem ki sei sit ong tambe se ting le a tha dai kum a tha sit kum alung neu kum alung nop mo kum che hi ji hin ide lo khat chu constructive ta hiti zo le a phozodem hiti zo le horizonte masal zone te tiwa constructive criticism wang ho poi ahin la vetsana na
na thu so sei jong che hi ti bep sewe na o kai jong che hi ti bep sewe nei ti e khat e hi ti na se ta bone ti ho sanga cha ai hi ti zo a hi sewa phazoding ham hi ti zo hen se le hen kilom zo di ham ti na polai du ya he ki sei zo le phazodem ti hi ngai da na hin khanton machal na hu na dinga he ipon chawa mo pu nei nei chi be ti jong ka sei no me lam kai sen mo pu na nei pun media ho sen mo pu na nei pun CSO leader hin sule thal choi ho sen mo pu na nei pun mi pi zo sin bon sawin nampi kitundo na dinga he mo pu nei nei chi be ti he nami pi te hinga ken sei do no main tuin la ai ho lim nau chu anu men sekhil zong mai the na a chen lang hi ta jin sekhil se walum khale nami pi nei ha thim devin en ti me chan chu ta hen ka ki pa ki pa me pu lun pu kuki news society adinga ama hi news lampanga a senior ta ai tan ama nen sei do ho chu nami pi ta no iphat chung pi te deu ka ta sanin hi ji chun ana ve zo sen a headinga poimo a headinga lom ho zo siang share na bolwa ama tu sei do ha ko nai ki sim phat na le social media imandan ho zong ki sim tu na ki sim phat na inei te diwa ken zong a chaina the bridge na ve zo si kain tim hintin ka ki pain pulun pu phat ikimukit ka sen namang patole thank you le ki pa me le dam se lu te